eka madyambu lamanene ndza mi perisa hinkwerhu a langutiseni maxelo eka madyambu ya siku ra namuntlha hi karhi hi langutisela mpfula ya mahlweni loko hi langutisa rihlanguteni ri le vuxeni ri na mpimo wa 30% kambe ku ri na ndhawu tin'wana leyi yi nga na mpimo wa 60% hi kombela vanhu mi ti lemukisi ndhawini teto kambe loko hi langutisa vupela dyambu bya tiko ku ri na moya lowu nga ta wu karhi wu nga kwala ka 10 wa tikhilomitara hi awara hi kombela vanhu mi ti lemukisi endhawini teto kambe sikwini ra mundzuku ku ri na rihlampfu ra mawu timile ri nga ta ri khi ri kongoma exifundzeni lexiya xa Western Cape kambe leswi nga ta vanga mpfula ri na mpimo wa 30 xikan'we na 60% kambe na loko ya fika kona le an'walungwini ku ri na mapapa lama nga languseriwa hi kombela vanhu mi ti lemukisi endhawini teto kambe loko hi langutisa siku ra mundzuku ku ri na swilemukisi leswi nga languseriwa swa rintshwa loko hi langutisa ngopfungopfu laha vupela dyambu bya tiko hi kombela vanhu hinkwavo lava nga ndhawini letiyani mi swi tekela enhlokweni mi ti lemukisi endhawini teto kambe loko hi langutisa maxelo ku ya swifundza hi sungula hi fundza ya Gauteng ku ta ku karhi kufumela henhleni ka xifundza lexa ku ri na dyambu kambe Vereeniging yi ri ka 24 wa degree Johannesburg 23 loko hi fika Pretoria yona yi ri ka 25 wa degree loko hi fika Limpopo tsinga swa ku ta ku na mapapa henhleni ka xifundza lexa hinkwaswo Lephala le karhi kufumela ka 31 wa degree Polokwane 28 loko ya fika kona le Agiyani yi ri ka 28 kambe Phalaborwa na yona yi ri ka 31 wa degree kambe hi fikeni kona a Mpumalanga hi tsundzuka swa ku ta ku ri na mapapa henhleni ka xifundza lexiya kambe ku horile Secunda yi ri ka 22 wa degree Carolina 22 Skukuza karhi kufumela ka 30 wa degree loko hi fika KwaZulu-Natal ku ri na dyambu henhleni ka xifundza lexiya kambe karhi kufumela Ladysmith yi ri ka 25 wa degree kambe le rihlangutini Richards Bay 29 Durban na yona yi ri ka 26 wa degree loko hi fika Eastern Cape ku ri na dyambu henhleni ka xifundza lexiya hinkwaswo kambe karhi kufumela Graaff-Reinet yi ri ka 29 wa degree Malitswa yi horile ka 22 kambe le rihlangutini East London yi ri ka 27 Makhanda yona yi ri ka 28 wa degree loko hi fika Western Cape hi tsundzuka swa ku ta ku na rihlampfu ra mawu titimela ku ri na mpfula henhleni ka xifundza lexiya kambe Clan William yi horile ka 23 wa degree Cape Town 20 loko hi fika Mossel Bay yi ri ka 22 wa degree a hi fike na Northern Cape kona ku ri na mapapa henhleni ka xifundza lexiya kambe ku horile Springbok yi ri ka 20 wa degree Sutherland 19 Kuruma na yona yi ri ka 25 wa degree loko hi fika Free State ku ri na mapapa henhleni ka xifundza lexiya kambe karhi kufumela Bloemfontein yi ri ka 25 wa degree Sasolburg 26 Frankfurt na yona yi ri ka 26 wa degree kambe a North West karhi kufumela henhleni ka xifundza lexiya Rustenburg yi ri ka 26 wa degree loko hi fika Mahikeng 26 Bloemhof yi ri ka 29 wa degree kambe loko langutisa Vryburg le vupela dyambu yona yi ri ka 27 wa degree ka vulawuri ra mina ri helela kwalano a ku ri maxelo hlayisekani.